eto dwa na no pay e wo dwumadie no so na onim se no game ba ko etimi to dwa e wo stadium San Siro ebe to just say club and team Newcastle United and the club and AC Milan na bra game ne be start no na chese ne Europa Champions League anthem no aircourse no Abrantian didi Jacob Murphy Abrantian nyame anim na chese Syria nkwa wo dwani show na wo Sompa 90.7 FM a obon sampa Syria nkwa na Abrantian didi Jacob Murphy was ni nyina nsa Abrantian si wan nansusu da sama say ibure bi bedru na chese Champions League no yebo anthem no no so ginama oba be si akan eni nra na ye tears of joy no no ne tears of joy ne die na ye Syria na osre nkwa na ni so die akire eno ye nkoma kakra free Abrantian din enso di Jacob Murphy osina kan edema Newcastle United no ne camp enso e pan na no pay e odwumade so na the Don Carlo Ancelotti ne ko bisa se panyini ene e likely say players be to say e Ada Gule ene Abrantian to say Luka Modric eno betimi asia guys after Dedi Carvajal pajimpa si emfantuja wo say Ada Gule afi na oba enya de so betimi asia kan Sasu na Abrantian didi Luka Modric oye okay there ne mum still omo hwe wo mum person be risk no Sasu na Abrantian didi Dedi Carvajal there enya de so betimi asia kan against Union Berlin ene nkoma panyino enso etimi edijaye oh dwumadie no so na mame fa nkopiem Newcastle eno a report ebeto Jan say no kopiem Newcastle a bro money club and the AC Milan game ne because no yes supporter bi etimi war supporter bi se kan ama me no ka say ye na akwakoto Adea Sabia eno rehosema free game etimi toja AC Milan versus Newcastle no free mu eba na no pay eno ti so far yes mpanfo ani police for egusu hwehwemu pe nipa wotimi kodi sa nipa bonisem no na che so matimi ate no na bibia enso atimi kama na Manchester United supporters muntie we dia metini say ne Harry Maguire enya de say mu game against Bayern Abrantian available for selection. Yes, Abrantian etimi pra and unti ne enya de sem game no wono enso betimi abobi. Na Arsenal the Gunners ahead of a game betimi atoja against PSV and Doven no photo should be called so now kopiema Arsenal for wo mo krama bia wo mo training grounds so maso mu twa picture no na krama no enso edi mu tintimba ampa timi se krama no enso apagya ne ti a wo hwese ampa so agri betimi kama na bibia timi kama ojeni show that was on Facebook 90.7 ampa ube se krama no enso atim na Mikel Arteta ensa edadachi Bukayo Saka mu nyina no wo mu nyina enso ehwe no eno kakra etoja na no pa ya yeri ahonsem no etimi atoja eno ti Arsenal mu photo shoot no etimi koso na bra ekoso no na kraman enso etimbia bibia enso etimi kama ediama club and the Arsenal the Gunners na mame fantu just say ukopiem ewo Itihad wonim say enei for the last 26 games Manchester City etimi abo ewo Itihad no enya de so tasty defeat so for Man United 24 ena che so matimi draw 2 enso ehon man nya de say lose there wo mon say etimi akabi ewo Itihad Sports Stadium na recorder ekoso Manchester City wo mo campaign ho nsem no enso etimi atoja na papa ne din enso de Pepe wonim so sina kai de FC Porto ewo man ne din de Portugal mu so far this season Abia in 19th appearance ewo Europa Champions League man recorder papa no enso so far ekoso ewo ne camp so far the only player what make appearance no to Adea Akye papa den Eddie Pepe no papa ndidi Ika Casillas wono any the only person and they will be PM Champions League ma wetimi abomodi make appearance no do 20 appearance and Ika Casillas etimi make ansana or retire and Abrantian ndidi Pepe and so making 19 so far or he say nyame adman next is no to be one more than Bobby dia not just wetimi atai with Ika Casillas and no air reporter means can Newcastle United reporter everybody ba and say answer you for betimi atu maso yes and wo metimi ye late 2 hours late to their press conference in nam so my press conference no crano etimi delay ni nyina so oma breach Europa rule yes say we say 2 hours before the press conference then so wo de almost say late 2 hours before the press conference diamete and say Newcastle United ansha asotwe enso betimi akọ e de ati omo eno air reporter ebobo de ba na akoda ne didi your fellas reporter eba na no pay and say your fellas see am fan to you so no na ni je papa we pemo air club and didi FC Barcelona wonu your fellas nani agiye esan se bibia edida na kwam enso etimi edima no enu to no enya de say ne club and the FC Barcelona no obefiri won ne anaso otena wo so hwese ni loan spell no ba na wie ya wo betimi atoa so no ma extended contract no enso etimi ediama no ma make deal no permanent eno ayen koma e ma rem say no a wo no editimi nya man of the match o mu game etimi tojo against Royal Antwerp no obo brace esen nya man of the match e ma bibia enso e kama edima Brantier no na ne okopia ma Brian for the reporter everybody ba and say no mu defender Rico Henry ye etoja na pay and it's our Brantier no for the rest of the season Rico Henry entimi ensi akan temiti say knee injury and our Brantier and the Rico Henry woron enso etimi anya and untine anya dey say for the rest of the season no a Brantier enso betimi esi akan e dey ama Brentford Boboku no and your reporter Eba Nana Pena Kylian Mbappe Loton Luis Enrique adi nkomo
Now, Luis Enrique CM Fantuja was Kylian Mbappe, one of the best players I was asking. So, was what trusting here, papa. Now, Nijan Sa Brantino, in any human relationship, any kind of fast yen in your our dressing room, no, and Utim Sa Brantino, or good personality, also Adam, our dressing room today, a Brantino, so no, Kamu Piati. So, one of the best players at the same time in human relationship, and any personality, no, and so to me, our dressing room, and you come up upon Luis Enrique Martinez, what I to John Nano Payna Janaso, not yet me, and so area man. Some Eddie Essie, Ewa Hanum, say, I don't pay young fast that appears in the Odi for engineering enterprise. Odi for engineering enterprise. Now, Macacho said, Nay, Oko, not just a Sarah Dana was here, you know, say a bebo more than yet me, or yana be beat me, come, dear, a Odi for engineering enterprise, and I'll do any air tray, not yet me a bon and shano, and so at me Akwe. I did you say, Hono or one crappy, and into the Jumana Bricuma Bimo, na yet in every home, Sasson and Yami show anymore, and into Yam Kanya Honyaman or the papa, and a air bano baby Jumano, at me Ediamao, and yet and Yam Kanya Yoma, yet be Jumana, or Jumania Fro, Massa Wama, Banacha, if you're not done so, a ban say hard, you be a Juma, not Jawa Yam Shishie, for Jumana Coma or Deep for engineering enterprise, not on Fanyam Kanya Honyoma Papa, and Ramaya Jumano, Entimi and Fama, and Nam so Yejuma Pentino, Voter River Authority in Penny for Janatum, Amana Body Kratas and Pa, with me temper electrical appliances, Bia, and don't you pay to Anamon, Fiora Dana was here, why are Renaya Yan Yeno, Fakwadan or Deep for engineering enterprise, Sasna Abia home appliances and a timiato, so pay the freezer, rice cooker, Ninan Okwa and Sabe to me Akabi, microwaves, air conditions, Ahudo, a you deep for engineering enterprise, and I'll do any air tray, not Wakajino Mapani, Ayakama, and Krazano Fain Krubusia, a hot and Obutu Brone, Fro Quaja, a hot and on Sabe to me Akano, Nano and so Edins also, Frepanimpano, 0245 537 094 0245 537 094 o frepa nyimpa na no enso atimi adin sawoso wo bebwana nhye no enso atimi akoye adiama eyo tifo engineering enterprise na bibia enso atimi ayekama na Joycam roofing system eho babi ba kwa do wani echere na bibia enso atimi ayekama fiera dan no ye beboso abosu ya Joycam roofing system and I do any echere na chese wako na yetimi aye adwuma in a professional manner enen chance ne dey na ope IBR IBT and SSR self lock no wini pro na wanya blem ani gisem se wo ties ahodo so ho a ene yebo dan so ama no na yetimi aboawo na chese wanya ties papa wo de beto ho bedroom ho kitchen ho se de be ya amanfo ba ho a ye hunsa papa wugina na so bibia e konkan anopai Joycam roofing system and I do any echere na oni mo enso akodi nkomo na bibia etimi aye kan ere ama sunyane wo de wani echere polytechnic omoni VRE ND animhwe na bibia enso atimi aye kama enso atimi ediamanti sunya polytechnic ho na do ani betre womni VRE no ND animhwe na oni omo enso atimi adi nsawoso na bibia atimi aye kama enso atimi ediama afrefra obefra Joycam roofing system paying for 0540 125 818 0540 125 818 o frame paging for techiman so obefra ahomatro for 0540 125 819 0540 125 819 obefra Joycam roofing system techiman branch now in paging for no enso atimi adin sawoso na bibia atimi aye kama na Sompa intercommunity gala no jumadie no eguso nyame adma coming Sunday makacho Saturday dia ya match bia nemum on Sunday and at se yebebo 4 teams o maka no obia ebebo game na ya huno mo to the grand finale na ya huno mo ba third and fourth na bibia enso atimi aye kama ntisha so coming Sunday dia enya de se yebebo game bia nemum na likely say draw no ebetimi abaso na nyumre na obia huno no opponent last 4 teams o maka no ya huno ma wo mo eni o ma fefo enso etimi abo na bibia enso atimi aye kama ntina nyumre exactly 5 p.m. draw no ebekoso Sompa fie ha na bibia enso atimi aye kama enso on legend manya meye den no legend ye wo kan wo mu me so bahunu similar cases a ye be false a enkomo a ye no bedi no ene nsema ye no be kan no uwura mu wia na hunu se sa ente yeah so you quit but sata mo di kan no sa hye mrase enti se ono de mra be we wo de ande wo so fa mra we no you don't wait sa asembesi ansa wa hu na me kire no se woni wa sign contract se bosome obema 1 cedi bosome no so ye no wonfa 1 cedi no mawo what take all legal means to claim your 1 cedi nipa na sell on person the ma you reserve the right to quit. So what I say I know because as we are speaking now also William Esu also did say baby a Sylvester Saki sabi ne sama wo piano on Legon cities for hunch omoda. Well, what ne na sama waka ba me I don't believe in some and some.
So what I say, we are Sunsun Wahoba, we are in our Tiasafo Assassin, so we have nothing to do with Sunsun. Well, no, depending on baby or GDA war, yeah, Tiasafo, and then someone for Nishi, but Ubia was said any GDA, actually, no. But the point is, and such players and who say, team no your more favor. Players in the Bibra, no, and your players in Ghana. Workers a year adwuma nyina bebre adwene say adwuma wura no your favor. It is never true. Adwuma wura bia no ho your favor. Services and who provide and adwuma wura na tria woka. Enti no once I will provide service no enye favor. But I don't say okay no crepa ba ye mpanyimfo no so na ama na yesa. And it is because so ya jiaton our links. Enti akra no wa ma akra na feel say ebi o je adwuma no kra kwa. Baby of also be obekwa adwuma no obese ho. And Ghana him say yes. You see change. E was so be a sacrifice. E ma change timber. Say player me back are resigning because of this issue. Second player ba, third player ba, we are ba. Team managers need team owners will begin to reason. Yes. Why is everybody resigning? Because all your team manager, that's the only players. There's no business because you're a team manager. You are a team manager because our players are what do a form team. But it is because my way muno. Ya say oh ye bibia mo bi na so long as a sikasem wo no nipa no feel so your favor. It is never true. Say ufo say adwuma na wo mu no nipa no especially baby a contract wo. That should be easy. Very easy. Baby a contract when nipa na sign contract or say bosome meye o say bosome ba ko aba wanye ye wo emergency situation wo ho e bia na company na team na ko emergency situation bi at a given time omuntumi nye salaries be no kra say ye communicate to you the reason why omuntumi nye salaries. Yes. But say to aso bosome ba ko bosome mienu bosome miensa bosome nan na season na kwa wieye ye ntua woka wonhunu hwe na oguso bo at that point you reserve the right obe resign wonhunu ba ya na ye feel say oh me resign I say obo wa wade mu na ne ho kire no o say me manti obe ya me manti ya last minute dey ababo ni team na yakum no ba say wu a wo manu ntia na wote ho no hwan na be take care of indi edru ba bi say quickly no ye resign you free but before be resign no e was so take due process na nyina e was so ye enquiries e was so request for salary no akam no ene niema benefit bi akam no so request for won't na se me yare nwie na jani enka bi no me o sika pa o yes won't na se me but you see asem we ye ka no obi a wo be ye sa bia no nipa be ka tro se wo ye mansontwini nipa be ka se wo ye mansontwini but who ye there who protect your right what the right ye adwuma because I mean no be aye adwuma it is not favor na wo ye me be say my mama me service me provide service and I would me service and noka e wo say ye tesa anema we ase say ye tesa anema we ase a o man no obi antimi sese bia o ba adwuma wura ba o say o me nuanom ya ye adwuma ma ya de pa bo so me ya so e wo say nke ye salaries but e bia ade ba ko mienu we nti no salary nti me ma this time but then e bia that say another say salaries beba e ba sa nipa no home a ohome ku bibi so na ni da so se wo bibi wo animu a ne nse beka ba se otwi wani kura na ote hode a na e ya akwa ye bo apaye sa duma wura fo nyambe hire omo omo yes na ba bi so on ma ye mo one but you see Bible say odwumaye ni bia no na katua ese no what you say enti no aine se wo ya adwuma wura na utua wadwumaye fo ka wo mo mpa ye kora mpo no e ma wadwuma gina wo mo ye ne biara no e ya hwese de wo mo adwuma ne sitie wo mo ye ne biara no hwese de wo mo adwuma ne sitie because say utia memeka for example say me wo Sompa hai na bosome aso na Sompa wura wotua meka me kofi a me yere bedibi me ma bedibi metua school fees me ye wei enkura no bompa ye say me papa nya sika da bia na wonhwe ye no na
empire no translate to adwuma no the source na minya sika free ye no na empire no translate to honom ubem se da bia na nipa no nyini da bia na adwuma etre da bia na adwuma wotinchia no wani bere no ba da bia wonya wasede wonya wasede ma adwuma yefo mrante ahene kan want so for obi ba de a tuaneka afuom ho a tuaneka afuom ho a ye kroma de se nipa ne ba sa be twa kwan na adwuma nipa di no ye nya ne sa e wo so tuaneka nti maestro I think say nkomo we wapeje say da kro ye ne ayi ye ne ayi papa ye wura abibiman yes I was say da kro ye di ho nkomo necessary say ye di ho nkomo ye krom aso nkwa na tisa ye krom Ghana anko a me da say maestro you see greedy and selfish pa me da say the maestro and I would say nkan no abusiafo ade ache yeguso a ye di nkomo ekọ ye nim na ye kasa sesie na no pana meka bibi kire wo se ye se yade bi de ayede yenimu ane se Apollo emre bi sa yade no bae pa ebi ye obi na so hwe nanim obo nso na so ebi ayewo ye nyan se yade no pempen so eba na ye ne yewura Robert Kwadwo Mensa ebedi nkomo or ye health promotion officer ewo Asenfo so municipal Uncle Robert, good morning. Good morning. Na apomu to say yes adom ya ho ye pa me gidi se mo so mo ho ye adom ne ahwe ye nti ya ho ye papa yo anopa de tiawa ye nya ne nti ye se yade bi kane ye nkura na ye de ye frɛ na Apollo minim ne medical name de ye nya ne nti ye se yade bi pempen so ba na mo na mugina akono a saa ne man munim na munim yie pa ne ayete no saa na tie pepepe yo me da se me fa kwanyes na metia wetie fo ni na senya o kan sa pepepe ye nyina ye be now we have an outbreak yare ya senya o kan the common name yenim Apollo but na both the acute hemorrhagic conjunctivitis na ye mpo a edin Apollo ne eba ene se yeko history mu kakra in the year 1959 during that time America for echo one of the planets or the spaceship echo one of the planets na that spaceship no na ne din Apollo during that time no and that was the first time I recorded that KTC the first case was recorded in Ghana. The Ghana said they recorded Apollo cases. Right. It's done by a day Apollo no but the Ankasa acute hemorrhagic conjunctivitis. Yeda say yewura na yemisa wo se ede na ede saa yade no ba poten de na emmoa wa na se ede ne ma saa yade no ebi ka obi yo me da si bebre nia ede ba de niama bebre but Apollo in general no eno no virus every adenovirus ebusiemu na one thing about viruses is that your emboa omode yare ebrain na yemu ahodo bebre your bacteria wo ho your fungi wo ho your viruses nso wo ho na virus no anu ne ye etie ne se enu no eya ne nko den kakra unse da nya edura bitumi etu ase kra eni tina bibi to say HIV virus say no ye seda ni edura etu ase na mbo me bitime nya edura bitime abre yare na ase hanchi sana Apollo we nso so aye right kwanya ye fa so enya benin se obi wo bi a obi hu se nani be through so anase nani be yimpen ni ade nti sa empen na free nani ase anase nani na through so no sa embo wani de den ewo nti kwan bi a obefa so a sa embo wani be ko weni so no eno so betime enya bi di me fan se nipa na wenye bi no ode me sa ko kan ni na se obi betia won semu a
Nancy one who grow and now we use sanitizer, Nancy all the stuff of Kawinia. Now, what fine infection, now also so Benedian, and I said, Nipano, Adea Akye a band to say, dear name power, that's in the bed sheet, and I said, the pillowcase near dear, who saw that, we shouldn't be this meal to near dear. Also, or that's why a possible say, you better get in contact with infection and also when you be. Normally, na yanko 4 pieces will be near now. She in the mood to ya. Na say unsu benyabi and sesa. And so you go over when you know or no katakra on better obesho with you. And now besho because the fee say, I don't know about fast when you be and sesa. Then in Fiona, if in any by Nasa and Pina Winnie, Nini at the sort of the tap of cat. Nasa Ukochian in Sema Nasa, so be bimu. Nasa wants to so Ukosisa, one who grow and chat. And I want to sanitize now the Saku Winia. Child or kind of fast to me. Right. Not just a son wayadie. Hello. Me but not just a yadie to miss Sane if Rubisuko be so. But so I Sanepa most of the time, baby, I pardon Asia normally say outbreaks the back sana. Baby, I pardon a personal, a task spreading 10 pound hour. Baby to say, dear. Suku anasa sorry anasa market bibia nipa eboche nku opono se ebimu wo bi efra fremu a ye befu na ebeko fie na nkofo bebre wo ho nso so aye enya bi tiesa ne pan. Right na mpacho obi nya bi a wama ye hunu se nani beye kokko ne ne keka ho obi nya bi a ye den na ekro. Yo, me that's it. You see, when you to send an amedy kind, it's an say a virus minty. Yes, that need a draw Apollo who a draw or quack pet na one na amaniaco. Na virus in the say a noir running the course. Running the course, we are noir echo. And to say, we are Katan so a virus. And so that need a draw putting over Numa, Edema Katanako. But the wound the winner Katan put us one number draw beer. Beka can and one echo. Japulum to sanity, and also say a virus in general between 1 to 3 weeks, no, as I said, echo. And normally, no, we advise the Ubinia side infection here. Ubeko Ayatabia beer a bell now call eye unit and eye clinic the answer to Omobit Nyading, Ashe. Because say we need air cocoa, never be brave to me. I'm a we need air cocoa. Say the obedience abo we need it member we need air cocoa. Say obinya into brew crampo air measles no cram measles is mima we need air cocoa. We need air cocoa no say utum the hospital na eye clinic for no mutumi eshe ehunu say oh we no Apollo and Kasa na say a different idea na Emma we know. Air corona. We have something called symptomatic treatment. And then they say, near air no near Bishop Mamo with you. Debia Apollo na when it's Mima, we need Kosian air. It's a bema of painkiller, a bema no adding. Akofum. As we to Unya Apollo Susua, Yenikosian a producing in Subia, Ebuama, a lubricated in Nino. Send a bay, Nini air dry. And tell you, Sanos so. Apollo ni be more we need to produce science you need ye be guama lubricate we need no see if you mbepe eye drop lubricant abutim gas we need so bit me aboa no ma lubricate kama nti that kwan na ye pass ye ye share treatment no and apart from that there are home remedies one kasa so wo fia nyema bi abetimi aya ebe boama yare na ade it me akontem nti bi ni say ubedi wenini hu eni se don fa wonsa enkeka weni omposa kusa weni ni ade don fa wonsa enkeka weni nti se bia wo yi mpia ube make sure say wo kita handkerchief ana tissue bia clean na o de ade wo de yi mpia na fi so beta ahofo weni mu kama o beta ahofo weni because that impini insuo na ba ne mbo wani de ede e wo mti de mu a o ta ahofo weni na wo kokro mbo wani de so echo insuo bit me de bibi to say entini kakra o de ade o je gumbe to me prepare salt water
ɛno nso so boa betumi edi ɛno nso so de ahokoro unim ɛbɛboa na mbom bibi te sɛ bi a epunsuo and we don't recommend and after bibi a doctor ni nkyerɛw na wankasa wahyɛ ho akɔpɛ duro bi anaasɛ head bi na wode gugu so na no wanhwɛ yi a afei polo no na afei wama no akɔdane ade foforɔ a ebetumi de sɛde ebetumi de nifura kora kwaden abrɛw. Okay. Yo, sɛnea wasi aka no yi deɛ yɛnim sɛ yɛtiefoɔ ɛbɛda wase papa na home remedy na wo kan yɛyɛ nkora no kane no wobɛhwɛ na obinya pola ebi wɔ a yɛse yɛnkyim no fusuo ngu so ebi wɔ a yɛse yɛnhono asikyire yɛmfa ngu so ɛne ne yɛkeka ho ɛno no nso wafutuo yɛ deɛn ya na ɛyɛ home remedies no bi ana yo me da se nti sɛnea mede kankan no sambre no na saa yare we yɛnhyɛ da ɛnti aseɛ yie nti na yankasa so ya fa kwan bi a yɛfa so a yɛde kutia yare no but at the end of the day no mbom na ebe cause more harm than good and it is sɛnea wɔkyerɛkyerɛ bi kwampo de enifunsuo ne adeɛ egugu so ne adeɛ bi nso de epunsuo ne adeɛ we don't recommend that. Right. Nia ubetumi aya ebeboa ene say ode nsuo normal water edebe hohoro weni. Okay. Ana at best no ubetumi de entene aka ho na ode aden ode ahohoro weni. Mu ankasa memfa bibia nse ngu weni so. Nia tie ne say yeni kosua ene yeminimu ene ya so no ekita tokro baako. Eni tina sa udi drogu weni so a utumete ewo minim odi edrogu wa soma weni kura tumi edona de gu wa somu no etumi ma weni pronsio anase oti wo minim nti yeni kosia no ene ye minim ene ya so no ha ekita tokro baako nti yan prescribe edru bia ma na se wankasa akɔsɛ wo se be kɔfa ebibidro bia na bibi na se odi kogu weni kosia no so a affect when you could see an a bit me affected was so a bit me affected meaning. Right. It's a very, very important. And it drew me a banner own self and fat a drew beer. And I fear Mrs. Now bit me, I had said, we know better apple fruit. It should not be apple fruit. At West, no bit me the antenna cried a good now or the apple fruit winning and no apple, just give it time. Apollo the bar and no because sometimes a bar to me affect you in back when you could see a back. So to say affected back one at the Atlanta Baby come back on Nina, it depended on Nipan say come back home. Not one picking infection, one for tank or can near infection I can no one found coca when you could see a back on infection in can. A bit me a ban said back on the pen a bay infected. But say, "Odo that can we need near this and I both say, "Back so anyam." The answer, oh man, time as a American between 1 to 3 weeks, no, as a circle. And the institutions are either between 1 to 3 weeks, no, not probably a quite outside or fast, maybe there's reinfection. Oh, because all those that can we know those that can we near, not to say, what the infection is in a can come. Right. Era Robert Kwajo Mensa anope yedase ne nkoma no yedi ewo Sompa 90.7 FM so. Yo miss me da wase Re ebusafo ene oti ye Era Robert Kwajo Mensa we health promotion officer ewo Asenfosu municipal na yene no kodi Apollo ehon komo na wachire ye se Apollo no ankasa ye yade bi eba eno aboro so 1 to 3 weeks na ye se ekro na niema bi te se ye chim no fusu agu yani ye de esi kire nsu agu yani ne ne gande wo mapira ya ache o ko no fusu ne si kire nsu ne ade nipa dodo na ye bi pen nanso ne empanifo ma yate asese nye ne kwan so a wo ye na se ankwa ko ayaresabia na adokotafo nkyerɛw kwan a obetimi afa so na wa obeye ehun ade abusanfo ye ba sesi a ye beto aso
Anope empire yebo nyina nie se empuntuo ebeba yentemu ha no se anope yebehunu onipa a obegyina ya nanmu se emrahye bedwani enti yatena se de enenso yade yedwumade sononko ebro eye Sompa FM ye special assignment we station bia ni ho o ye be Sompa FM ko na yafa ato ye ho so ayeyo enenti ayato din se ye special assignment na wotwe we nyina ni mpanimfo titiriwa a wode wo mo ho abo afode ese opeso ogina ebeye mrahye bedwafo ewo eye nkranza na afo ne atifin FM ye do wo mo ho suko ye di wo mo ho nkomo na afi ye de akoyani enura yewura chat konadu yi adom kane eye nkranza na afo mrahye bedwani oro na ye di ne ho nkomo ya ye south baako ye ko north nso baako chena ye beba south na ya sen akọ north bia na north na ye ko no ye ne kane DCE ewo eye Nkranza North anti honorable gifty akosa ata ye ne no na ekọ akodi nkomo say waba watwenity o say oba bepe parliamentary candidate no ewo Nkranza North eye NPP amayoko no din mo anope ye ko akodi ne ho nkomo ye ko hwe ba bi o sha amanyosem ase ni kurokura ofiri so ofiri hifa wo Nkranza North ho eno adwuma ben na waye obeye DC no de na ode sa tumi no eyo ye eno nti a o sa ye hwe ho na ye mane beye parliamentary candidate anasa ye mane ma ye pese ye di sa nkomo nyina no pay ye screen no aye ready enche bia systematic ene brother Philip Adaroma ye de mo ebekoso na ya hwe screen no so niema e woso nyina na yakwa akodi nkomo ewo ho me ka o se sa adwumadie we ya ye die no eye NPP for bre na aso wo mo bre na woso nti na ye kan NPP for asem se nyame ya dum NDC for de duru so PPP CPP party bia ne de beduru so no ye be profile wo mo nyina enti anope kosoma afidie no ena ha oh Jesus esan se wo mo primaries no na eye aben na ne wo mo bia ye de ma wo enne de ye be kan wo mo ho asem na ye de ye jai wo mo ahye delegate mo nsa enti delegate mo hyebre anankranza man hyebre ewo mo nsa sa adwuma no ena ye beye na ye mo hu nipa no poten na mahu nia mo beyi no e de amankranza man ye wie ne sa pe na chese ekwan mu atene na momu anopai se bia ope apomuden papa de ana eye seko giga heba mesh sadro we no kwasem ni eye nubra na eye haban se wunya bi na no ma oye obema obeye obema nkasa obeye mema dwuma ewo wasetena emo na ebeyiwa firi animguase enyina emo enkoba se obewie na yebisa se wawie ekoba ne saade ana kire se fanteni bese omonyo enye kura esa ye antibacterial ekontia yadewa etese kekaye babaso yadewa ye fa no enaye mu no ekon etu ase enti o ye bema na ohun se eniema bebre hawadwen na 90.7 FM anamo a ubetuo ewo ho enomte yenhye eno enso na yenko yanim ema bibia enye kama emfa ema yen mepacho wa no pay ye kan no se wo hu ensankyene bi te se osisi yo ya o yo bema ohonama gene afi o kadwo unya atenka se obekọ ba ho osore ya na udafom tinkaja wadaroma ubehia seko giga heba mishai ebi ene nyadewa binuma etete sa ema ne mema ya ensuo egu unya seko edrebia o ha nyina to atwa ebebo papa baby a yeton aduro pharmacy chemical ne heba shop bia ubenya bi at ubetimi so afre 02447999
0244 na one womu eni enkomo a ebetumi aboa ama bibia aye kama ede ama wo entino hye no nso na pe womu enunu bi eto na se yenyame pa wo bede wo ho afiri ohaw nyina emu na wankasa wo be di adanse se nokwasem ne bibia eda ne kwan mu kama pa ede ema anope entisha no nso na momo ansa na ebe ko brother Philip ho enomo no anope ebe hia sika kakra to ye ho ye de bibi so be mane abusua anasa ebi kura wo bank ya usika da ho no ebi nni nkranza ha ede wodi wani be kire Bojebo Ventures eye ba bi a anuanom ebe ne sika dwuma wode nokwaredie obuo ene eye nidie ene ye na dwuma se wahia Bojebo penya se do si ye na ade ema ubi bia ye kama ede ma ebebo apa enti no pomade na kone se ye mobile money sika mane bank sika mane bank bi to say Fidelity Bank, Eco Bank, Access Bank, Carl Bank ana FBN Bank ne krakra mpo GT Bank enso oye ni nyina ho adwuma enti bomade ana no wo muntu ana mo isu G money ena ZP ye wadin krase ye be adwuma brosa no ye ne NDC office edi animhwe ubetima frɛ 0248089463 woni ye ne eni nkomo Bojebo Ventures ebe joso na no pay woni wono atu ana mo abono nwotwe ewo ye video mu ha ye tena se akopem no nkono mpa mu me pa chopi Nkranza North adehia mo wo honom munti ena no pa ye di sa adwuman mo mra hye badwani ye ba be ka ne ho asem e de akere mo na ye wia mohu onipa ko a oye na se eduru abato so a mohunu ba bia mo beto mo aba e de akọ anopenso brother Philip ejina screen no eho minuanom so atena se e wo fie ha enom Nanaba Kefa atena se ewo eha enom sanso na yewura apam atena se ewo ha enche Akwe Abia asempetia ebe join brother Philip, good morning. Good morning, sir. Na apom to say when yankopa adom to bia e boko ye de nyame ase ye de nyame ase se ahoden ewo ho enen so mamemma unuanom akwa abansa na yaba ho enom nanaba good morning. Good morning, Owoahene. Na apom ye de Nyankopon adom ye bi ehunye mobo ye nyina ehie mfefefe se de na anim se adomara kwa ye de nyame ase over say apom ye kama pa anopa no one first person number anopa no space no one bere enokre anopa na me yen kai na nkai body yen space yo isi ya migina Facebook ho na ye bedoso no na ye behwe eno akosa asa ne profile no SMS no kre na ye hunu mu ye no kre tiawa de na beka afa maame a ye bedi ne ho nkomo ya ansa na brother Philip de ye wram maame gift akosa asa eno gift akosa asa menem no se ofiri yefiri yo na mom wanhye dant na hokese right wotena nkran pa afi ansa na wo bakura no ne enim se na nado danko akufu ado reception ho na no wo enti yemfa ti nkoma nana o no de ko enti nana na gine di pa ewie ya obeye DC wo ha no o interventions pi by right na enyuma pie nso e by enti minim se wabobo obobi so akere mo na wono ana emiredua bi e ba ya ese ye bedua emire ama abrofo aba beto nkransa atifi na mno so no na wo ba nso wo de papa bi bai e friend de papa Swanzi ndi me de kai no pa no ye special aid me da say all right era pam na atene kan nanaba mame gifty minim se unim ne ho bibi kakra ansa na brother Philip by presentation amaye na yewi a ye di nkomo kakra na ya sorry. Well, Martin Dean say former DC right ewo Nkranza North but men sheda any much about her say bebre minim but matete maybe any achievements any some kind of controversy so within this file mabato you no matete very well wo hwe asudi a yafa to ye ho so ye pese ye nyesa ye pa wo mo hontuma ye pesa amanfo hunu wo mu yie no
Eto say. Oh, me who say production team no dey. Me dey me back on boy who ba say we are doing a fanta brutal job. Hwe wonim. What can say be and I want to just make it clear. So pa e ba ye nche. Aine. The ebeto ye na yedi ho dwuma. No correct. NDC eye won mo de no na ye ni edwuma ma ye edwuma. Aine. Na eye de na BBF NPP ni NDC ho. See who ni said the need arises say or say the ba ye the beba. Very well. It is a clarification amanfo anti ase asire nyina ne say the ebeto so ye NPP for the nti said the Ghana we ya na yakukuru ni edwa kope ba bi ahye no ye de ye no ntesa da bi ye edwuma ni aya beto so nie ye di nkomo ni ye beba edwa so bi ye say ye ka ho asem no ye beka maami ya ye de nasem ba beto dwa so yi wo ye obi a said ye make no matetetete say e wo manfo bi no mo bo na ba so bi no de na adwuma nso ani hu say Ghana de obenya sa obi a wo said o si hunu ade obi a wo said o si hunu ade na production we mu no na mama who details e fa ne ho pa because apart from production team no yasa de yaso atoto form what I say but obi so wa akwa akoto aba ma nipa kro ya wonim ne ho hwe aine edi so mpa nye ye na hwan na bete maami hu asem di kan na hwan na obeka so what I say enyo obi a age sompa edi wono ma ekoto aba ayi obi obedi wono manim ewo NPP din mu no aine wono mebekọ akoto aba ma NPP no right edi da so a wono benya no share delegates no right nti o se project kire delegates no mu nipa no ne yewu aine nti mukona se mo de obekọ akoto ma hwan ye de belebele enye ye maami akokọ ye da ase bebre nanaba kefa na ote ne nka sesia no nokwasem nie nanaba kefa apam brother Philip na Akye Abia asem petia se Adea Akye Abia dwumade no begina egina wo mo so wo mo de a media ne mu a me kasa de but wo mo no de a wo mo ye no eno ne asomuduro no eno ne ma eja no pai enti no wo mo nso eka ho bi a enye se bi wo mo ye nkuma ewo mu wo mo ka ho bi pa na wie eye. All right, brother Philip. Yes, sir. Ejina epono no ho. Screen kese. Obi be ka wo dem amedem kan se TV kese. Yede ekyerkyere nsem mu. Yede ya over. Ahwehwe pono. Over say ya ahwehwe pono. Enti brother Philip jina ahwehwe pono no ho. Na ode ye beko Nkranza North. This year ante honorable gift yakosa oko Facebook a ne aye ba be nyina no ubehunu ewo ho Facebook ne Sompa 90.7 FM like page no jawadwen kire ne aye eso wani aboyaba so eso wani a kan bibi kire Nkranza man oso won susue bi de beka ho ama na ye ache ne aye yehunu ya jane nyina wo ho ye bekenkan ewo ho afei mo am wo YouTube no ye Sompa TV YouTube no ye Sompa TV oko Sompa TV no so wo YouTube a dwuma ye di ne fie ha no pa nyina no mo behwe bi anti gifty akosa ata na dofo ene abusua ene mo a mo pe na asem nyina no mo ntwe nkonwe mo nka nkyere obi na obi so nka nkyere obi se ye beka anti gifty ho asem enye ne boni mu ne papa mu a brother Philip ye dem ama fa yewram na ye nko Owoahene anope medasi pi ene team ni nyina in fact said ye nanabaka we are doing a fantastic job. Right. And I believe the Wow Radio Matcha is one of the best morning shows I hear or Ghana nyina Nkoransa. If it's a morning show no for a period of time no na trend na sesa ko di ba bia na emwa mani pa nya adesua na say agenchire ne atwetwan friend debate no one na ekoso but this time around no you take it to another level utie ya every time you be share share kopim se be wie no ubenya bibi ade 2-3 ma ba mo so oh we see information betumi aboa right you to so you say the kind your Facebook no we ya ba be nyina ya ho enti obi bia utie ye na no pay no obetinya ko Facebook Sompa 90.7 say the kind ho adverto fan self person who the ayo any studio ne studio ya body free akopem atumu menim the studio no
enti I think say eno so e koso kama pa na de be kan say one amanfo hu ne say ye ba ye ne papa ye de agu akwa mu no ye mfa hu akwa because be sika teta ba so ye de agu akwa mu kire say ade bi e koso okumase ene nkran ne bi ba nkransa eyiyi enu nti no anfo ene kire ne to aso it is obi kura pe obi aboa no amana tumi akonkan Sompa so consider ne pa if we say investment ayaye no ya ye ne se ye be makuro ne tumi atumpon ndo obi on mo te se ye bogala no te 20,000 pounds hey be discover engupa bi ni da bi eye sa ye kura na wo so oboa ye na no kwasem se wo na wo ye ne ma kese unu ya ne hia moa pa if we say nse so omumu no eni nipa obetia ye omodoso enti eno so ya de ba akwa eboa na no pay no Owoahene beda ase pa right enti obi bia opese ode na yiba na dwadie ni ade ba no mfa mra ode ba ye bebo ho dahuru e de ama no kama pa ama 90.7 momwa ye ne yeso ye moa mo na ne ye manyina na ese nkransa yeso ye waade papa bi wo ho a oye ene se de waka no de obusa minuanum na sana meto presentation de me kan wo say media response media management and a media propagation mechire ni nyine ba ko ye say ye frew na wo ye obi a wudi ade anima hwe say obetimi aboa ho no ama response papa right very important de tosu mienu susu no ya hwe say wo na wo nchen no at least media no hunim de no wo obi a wonim na de tosu mienu so no enema apese ko out no wo se wankasa wusua say wo be hyehye na oni media ne be hia no ama o mo kwan na o mati aboa right niema miense se wo ye leader ne wo ahu sa ade na wo be wie na bia na wo ya ade papa na panimfo se yeso kane a anase bible se yeso kane a e de sikane adia so yemfa se kane adia se na ye wo de koma ba bibia enu nti no yempanimfo no omonye very careful with the media de makan no ye frewa so be respond ne wo kwa so abetia manage niema enye nsemo unse yewura Charles ne case ni bae se nye police for ne be sign it ya nka ya de nka be sign ho forever it means that the media management no ofem right to be so say wo na wo de present ade e ma ye kan because na number so de na so ade atoto fem ti said you ote ye no no kra na enye no kra de nipa no wo abonto mo perspective ala say mo perception mo wo ho no ye no so betia affect so I believe on that note no anti gift ya be kan ho asem enura just a phone call oni how akra phone call e call ye pe or say oh I am happy some be yes ade we afa me ho I am going to send you information and true or send information at the maya e be ye empo official information ordinary no unya e wo ba bia but or send at the buy and she's one of the nipa or fall within or 3 points. Point number 1 no the media relationship was very important now Owoahene ma media bi nifa no say administratively we sharp very well menini nya encounter bi ada the only encounter menini nya kwa na this now techiman that of Valley View University all MMDCs ni ba be shiai on ba be shiai no na yes obi a presentation she was number 1 right Emma ye cry ye chastise ye MC dene John Kofido nyina say oba presentation oba ye na anso ye ni ba woman we ba oba articulate ni niam na kama na wo musu a ne pillars o si ye na no na current DC no ejina so o ka say yi nipa ni bi firi o ka say omo ayi omo call ye no ratings no uzo omo call fam woman we ni be see pillars no na ye omo ayi cry edifice no omo wo mu no where one person or come and munya asa edifice as a newly created constituency and a district at the and you know administratively very sharp the time no this Nkoranza North in terms of administration which means it will kill because of her influence you know so a plus man right and then the other kind of wasem utie Sompa 90.7 the other kind of wasem and nano paying a honorable gifty Akosa Arthur na ono oye former district chief executive abansi anema na owo Nkoranza North
and they no so ojinam say MPP amanyoko no nto abama no na omra beginam say eye mrahye badwani na say ye nto abama no ntimi ko parliament no ko represent the people of Nkoranza no to no and Nkoranza ye Sompa and ya fatu on say be profile na say be ka ne ho asem de enim de gada ne de ono de maaye no amamanfo ehunu to Owoahene with this production I say credit ye de ma Adea say a very powerful production and not the whole day could the crown we ananka wa nibi ni nyina say per say mama no ekoso nyame nhira right maami e ka ne ho asem so oba Facebook as see ya ni mfoni no eda ho kama pa utim so your ba so no na ye be wie no utim say in fact Nkoranza ye waade ye wonipa ye watitiru esoso e ho mo ekonka pa enti maami honorable gifty akosa Arthur ni mfonini ene daso sesi aye kasi ya oba Facebook sesi ya oba no daso wa hyehyiti kama pa na utin so na ho fama no so Adea eda nakwamu yi pa right sir NCT right sesi ni ye ko eye na brabo ahyase broni beka say early life ene ye de hyase emprempre ya de di kan no mami Adea se ni krom baby ofri pa ye free right ye free enti baby ofri ye free erame pa rappers no momfa ma brandi or rapi baby ofri ye free ho na ye ho no na ye ni krom na baby ye wo no de ye wo no nkran mamu anase eye Ghana's capital Accra na ye wo no ho na ye wo madam eye Gifty Akosa Arthur na nesumu no wa ya tia sese oye kristoni eye ni early life no de ye be ma wo na oti na no pay right onu nti ye hwe se ene ye benya eye Nkoranza North so ye be hwe ba bia ehye e wo ha se wo hwe mu Nkoranza North no o wa se aha enti obi aba obehu Nkoranza North 90.7 FM ye yi ede ato ho no enkura wo ho nti enkuro no ye wo eye ba mmobi amanfo no animpa busunyanie aha that is the district capital the district capital of Nkoranza North and so wo ho Owoahene nkuro wo mu pa o aine wow o hwe map no kra ya ye se Nkoranza North no ya ba abeso asene south no nkuro mu pa ana no hwe ma kunsu ho is it kunsu kabai manya ni yeri mama mbumfu mesra me bona nya ya because so this is the mouth of Nkoranza North ya yeda so kama ene de say de nya ya na ni da ho che no ade no nti so ba obehu Nkoranza North mo map ni ti kuro no ne landscape na Japan no ka say ono ne landscape or say ne landscape ayi a wonam say landscaping for adults anyway so yenhwe de say de Nkoranza North so de etie eni enti eno ne yayi ato kama pa yento aso say ye to aso na ye hwe eye na desuamu no so no empempenso a wako mami say de ka na edika ka say ye wo no won kran ene ye wo no ho na ye wo no na onyane basic education or Prince of Peace International School a wo eye Ojili Road Kaneshi eho no nya ne mosua ahyase na ohia eho no ohia efri ye ofri ono ko Kaneshi Anglican Girls School ye friend Bishop Girls School na SNN2 aso mu eno no ye junior high school ne eko no then the senior high school nya Ghana College, yes Ghana College I think in Cape Coast and ono ankasa no nyame ade wo wie senior high school no the tabren de friend no SSS secondary school no or twice called University of Ghana ewo Legon Accra na oje in the first degree ne ho eni nyina no the first and second degree nyina onya no University of Ghana to first degree second degree na say wetin say nwoma suam so no obi a okonka no wonder say na ne niam na bi ho na e competence of administration no and what in so twice called Ghana Law School also LLB in law enti efa mmara nim so asua mmara ho niam kakra and so amana konka ti say wo hwe ni school semu a basically say the mawa ne tofa bomu nyina nie we ni ba bia akọ na I think say Adea e konkan pa enti ne qualification of first degree in political science
or second degree in political science we now call university kuku a friend university no eno no mo yes ane mo ntia mo adwene mo nya okesene e na afi so wo eye mbranim so osua mbranim and so eye enti na kire se wo hwebu a se na wo ye politician a enya nwanwa because okosua political science eni me fa amanyo sem ho political na science to aso let's say Ghana de esua de o na nke ye apply wo grounds anka because you political and emu science anyway we dey akire na ye ka ho asem but I think that she is doing well and LLB no na kire se oye lawyer ni wasua mra ho nsem oye lawyer ni yes na ye hwe eye ne political career no and that's a political life no binu wo beka so ye wa na fere na nado time ya no de ba be DC da bi na obi wa ya no wa che system no na nso so no ya na bebre na enhye da enim no right ono anka so se o ma yeti asiara se ne profile mu no o se politics ase in 1992 there's always early political faces na oka ho if the Ghana cry constitution ya ewo mu no 1993 na official ase by 1991 1992 ni ase ya drafted by a constituent and in 1992 no politics no on crime dada na o se o serve as campaign manager for first Okankwe MP into Okankwe MP di kai ni first no on na ne campaign manager okaya 1993 omo boycott parliament no yes. So we more effectively 1996 and amanyosam no sha ase na MP before do omo hwemu pa said Mr. Ba last Saturday on my ATM so 1996 no nipa omo di kan de ne call parliament no ye friend Nana Akomia honorable Nana Akomia on ne Oko State Transport Company STC na ono na ye chief executive elho on the first Okankwe MP na omo ko no na ne campaign or ne campaign manager eye maami aye kan ho sem eye honorable Gifty Akosa Arthur eye 1996 ono aso edu time no ba be women organizer Okankwe ho a enti ho no watena ho ache yie pa na osanya assembly woman for eye Mukosi electoral areas menye ni ya menye ho namte mama ne how Mukosi electoral area in the Okankwe South constituency first assembly woman yes oba odi kan win sa seat no yes unu say ba assembly elections na predominantly a mema nti ya na du time ko mo heda mo yesika class ye promote a man no but this time next person bia no bo no atimi gina mu e won a political background timi call assembly ho e ko represent area Mukosi no electoral area no wo Okankwe on ma utun se na plus e man pa right yamra akakra mami no yebusa no ne yebusa say na wa Okankwe ye ka bia Okankwe ye ka bia na the prince of peace ye na Anglican nyina won kran na e ba ye side ha so a asa ha no de yehu no so me shase pa na de omu ne say okaya Enkoransa North enya by elections eyo mampanyi kofo epenso no sa by elections nanka maami obese nko be gina bi na oyeye no ne nkrata asem no enema ntimi an kontem amanti by the time oye submission no na enema e too late ade ama no enti sa by elections no wantumi enyina eno na honorable retired Major Derek Odro na omuyi na okoko gina emrahye badwamu a until recently no na MP a and I know so the obeyi no eba ha ma ne twetwen komo no enti late submission of the documents no eno na ama wantimi anyina eno atini susu na ebere bia opese oyi ni ti no unse political party omo consultants omo godfathers omo aye oni mpanifo di nkoma de oka kire ne say onto ne boase now I think say the wait it paid off when she became the district chief executive so anunti and as Enkoransa North ya na amanfo hu no said ye also hu no at the initial stage but na underground you be a oboa wo kwa hodo bebrebe so e party adwuma na e koso no right ye hwe party no so emu ensensem a na say emu nyuma kakra waye o say ebra by elections when nya kwan yanko no obwama party no mu nyuma ene niam obetimi aye from the connections and then a year of 7 ewo aye and crying any other places na no the boase party ni betumi aka ho aboma gina wona so ene metimi akonkan obvious because o hwe by elections after the by election they still want the seat na the all can I don't think say far from wrong ene ya ba kwa no achi ni su no say party ni obi omo kasama party no
enkran ho no ade a ye nim ne pa the area ho kasama party no eboa communicators and communication or radio and the television stations bebre and watching so no or yeah you be a friend of girls group no a coordinator ma girls group now we mu no there say honorable Otiko Afisa Jaba former gender minister and Selko we say no na esi ne na so okay ya ma me unim no na esi onko Italy o se ne kunu nti wonko ne kunu ne a physically challenge or no so Otiko be a friend the girls group now no ne coordinator at the manner and also boy ma party no the influence no enyini ye nti ye kan MPP amanyoku na sebe onye abofra and saako no omona MPP 2016 ye campaign no mo share pink yes no mo use ntare t-shirt pink yes. bi no yes. omona ye from girls group no ye pro yes. MPP party yes. group yes sa on say sa akuokore de MPP for no ne other parties omo ya de pa but anyway enti what was here the seat of the president or government and the Hano Jubilee House. Now Obebusa said Jubilee House yi then a Jubilee House 90.7 FM. Can was something we win Jubilee House no. Bra Facebook never abehwe. Picture share and also yeah, who could do also and so wa into the seat of government Jubilee House and the ababe so but you know why the seat of government the Jubilee House yes in fe we be see hu sense bebre so ene so abamfa so aha right you an appointment no the entire Jubilee House e baaye no we ma 7th of January 2017 and ye Ghana by osisu the first elections or winning year no 7th of January ye sworn in yes sworn in esa le jumadi awadi no girls the jumadi awadi no kankwe the jumadi awadi MPP munti no ono ena ayi odon ton so e de ope Jubilee House time o mampanyi na na adodan kwaku for we si akonya so the odi kan ye receptionist or first honorable gifty akosa arthur ewo enwumam annal of history no obi antimen paper Eduko Jubilee House 7th of January 2017 was served as receptionist of the president at the Jubilee House. Intina na Adea Akye Abia de kase tea no de ko ensuo no de ko bibia ni a so wampanyin ye hot pa wo mo boa etimi calm and down na oya ade se waka ho pa enti ba bi okoduru yasu ne mu odu na I think say it's a good idea. On the 12th of May 2017 no we are January 7th and they are appointing as receptionist. May 2017, 12 May 2017 and ye no say one now person obesi abanem ewo and Koransa North no I believe say ono no nsane ewo soro into ono na eventually ye no man e buy because nza man for lobby enti nye ono nko a aye kwa ono na aban yi ni say omra mesi na because ono na ejuma or trust no to ni so beti execute na ni so ade hu na ma no so 12th of May 2017 and honorable Gifty Akosa Arthur yi ni so omra me district chief executive for Koransa North na say no so ho ensensem no no okay say we mu office of the Koransa North District Assembly wo kwa ade say na we na signpost I see why a directive to the place. And he saying you free Jubilee House. Now to his appointment as DC, you know, I also see about until the signal which that will say, yeah, call I am Cranson no, so near call access no, and so El Honum. And until Emun Seminano. One, all achievement or bars DC or Ibine say, or say she facilitated the construction of a befitting district assembly building. That's nice edifice. Fully furnished with air conditions. Ni nyina say ebabia ombetena di djuma I friend the district assembly no koye no ngedun so say new ayintino na enema nche dan koyi onu ne gina mu boaye ma ye see dan a ampa dan ye be ya kire odun say dan esi wonu ma for a district like Nkoransa North then and as I dine there I believe say na a fantastic work. Na ashase no mo han obi fie and no dey yes enti Nelson omunyo mo structure betena enti ono so san say nyame ado ba bi ofri ba ne enti otimi boa ya mo munya dan a afina air condition nyina wom wo han obi da no akonya air condition mo tie de na say I say ekoda nimpa afi so no on say obi bi afa no agenda 111 eno no ye MPP odwumadi a wo di se o si ayaresabia
ewo mia eno ne ya akese pa maami so san se wache party no nim babia wo so de ne ma fa na me kan se wo grow local no se wo hwese national so beti establish o eno nti na agenda 111 no otimi de baako eba eye Nkoransa North eye maami akosa eno achi ni so no wo se me ka kire so ba atachi ma no presentation she was fantastic, right? Into Ohemu she was awarded best DC who came first in the 2020 performance contract, and I say ojubedi ye no uze Nkoransa North ye first bi on na na wo ho time ye ne ye hwe omoyomba on na na wo ho nti me ka say administratively no oyobi a o smart pa and nti na achievement bi a wo ye man Nkoransa North a enso hu ye no ye hwe ye to aso edan ya ne ye ka ho asem se onya ya wotimu no edan no enie yes edan no enie nti oba Facebook a oba Sompa 90.7 Facebook a obehu ne say yes Nkoransa North District Assembly no one dan ya wotim ho very edan we na odi ani mu boaye ma mutumi etsi it is currently no the seat of the district no administration no enie aye daya ampa adana efe pa waya de pi right yehwe eye obeye DC susu no yes I think say we no the yedi kan aka ho asem the some of the achievement yedi kan aka enti ye beto aso mami wadi eye DC Jubilee as waye women organizer waye campaign manager for the first MP wabamua babe Jubilee as receptionist wababe DC afiwe MPP amanyokuo no wabie wapono so obi bia opeso ofi say ofete say obeti ato aba amano no o mefa forms no yehu ya nse maame eye gifty akosa Arthur a unity say from DC now here and this time obeso okoko gina eye ne man for anem e parliament enu nti o here maame eye gifty akosa Arthur aha no ko filing a nomination at the constituency officer obeso be ginam as MP ema eye Nkoransa North nti aja yese ade de oye na office wayi ni ya o print waso nti o press obesan akonanim na waboa na ne manatimi akoso right enti mami ebra oko filing a nomination o wie no kasai e kire de ntia opeso kokko ginam enti yentie nsem ni bia ono no okaye Lady Canada say why and a blessed day for us now for me met me about filing a nomination and let us do madam supporters are all moving Nkoransa name Shiani Yefregina Abba coming home send a baby to me filing na bibia supporters to me affirm to the moon as the media for us so we are part of me friend saying my ambition my ambition to contest the parliamentary I me here the media send a baby to me assign also. Okay, so o hwe mami a oyobi a media na need ho pa o say o friend no the response this time was acknowledging media no now I think say it will go a long way to help her achievement ni bio and it was no as DC no say it was so o hwe edan ya daso ya oba Facebook abehu dan kama eda so ba ne niam utwa pa niam o mo ya de etwa de kama na we mo way a construction of 3-unit observation ward with 6-seater water closet toilet facility for Busunya Health Center. Enti ohwa toilet facility and as a facility we see Ediama Busunya Health Center and then me auxiliary facilities e bi ewo mu no eno na da ha sei no as one of her achievement being when she was the DC for Nkoransa North, and it's a beautiful one and ya e bi mrabio the tosu bio so no osi 10-seater water closet toilet facility at Boabin. And also na wa kama pa no. Tina no me woka hwitim no na me ka say hwitim because hwitim no me ti biache
maame dia dia ono ne dia no si ye water closet kama pa more than one and so ba Facebook say see ya de bra behwe ne ma ne ye kan wa ka bia me exaggerate but wo ba be hu say eye kama pa enti and so bo ben so de oye 10 seater na say maako eye do holes no ma de 5 me ma de 5 that's a very powerful project. Yet also me and Sanso no construction and completion of 3-unit classroom block with office, store, and staff common room at Madina. Do call a crew friend Madina and to he map no so Boaben also Madina also Busunya also Nina no na air can was into how Madina no see sa classroom block edema and Qualano. Nessa Womesuya Yadia Edana Kumaso pa right. The also be also no another 3 classroom block with store and common at better da and so see classroom blocks ni na ade say ye can pictures eka ho tinye say ye can ni na sisi ya yanko the next one so ye 6 classroom block with office, store, and staff common room, library, and then 8-seater KVIP toilet facility at Bonte. Into Bonte for so see nice classroom block at the Maoma. Then also a yadiana FA pa. The Tosumi so at the Tosubio a 12-unit single girls dormitory block with external works at Osebonsu Senior High School. Ye free. Into ye free for so see 12-unit single girls dormitory. Adea area and schools no matter 10 for an answer mono facilities how mo pa oko for room see almost more challenge kese basachiano and here a good one. O see 2-bedroom semi-detached teachers quarters at Bono Maiso. Nti no so so ye one project or ye ni nyina ye time no ADC na ho asem na ye kan yo nti o says 12-unit story classroom block with office, store, staff common room at Busunya Senior High School. Into ye free nya omo de girls dormitory and a classroom so away abrosan and I will see edema senior Busunya Senior High School and so da the way na ye kan nyina oko Facebook na obehu bibia live and the pictures ntinya se ye kan keke and the pictures are eguo. There's also construction of Suncrate wall fencing at Osebo Senior High School ye free. And also so ya to walk kama pa at their first school no first in the school no emuda ha na nkwala no tis obo fa ho na omo echo and so oye bi edema omo as TC construction of 8 meters culvert at Manso Kranka Road. Now to say we so ya dia na ha omo nsuto bono manso and link road will be free bono manso Kranka. And our yes, our culvert ye the torso kama pa and boama and suto and for hobia and robobitia trane kama and so ne pens was DC and or yes argument here and what you know says see a year you relieve culvert at Kwasi or say a culvert in Ibio or Kwasi and also so near 12 meters and then so Kwasi kwasi ohun ya passport ka kwasi na ka de meba kanu ka de mekanie enti no so ya de a no so ne penso de oye ni bi no so achievement de gusu a ye kan o kaya na apama ka ne ma bi a o de ba ye fam breni and this time around oye 180,000 cashew seedlings being nursed at 3 separate communities Busunya, Tanko and Bonomanso. And so yeah next or they boa man for so meeting a cashew, which is a very good initiative then so ebwa say no o hwe baby a o sase ko ni school MPP amon yokojuma wadie oba oko jubilees oba enkoransa north as DC na achievement na yakani nyina na but near oye as DC yes and the projects near there no yes yantimi amputu ni nyina wo yes presentation yes yes or Sunday a whole document yes and edema is a huge document yes and minim say
or why present a document on media and other platforms. Yes. Other achievement to me use in the office as DC, at the AOA. Yes. Right. Yes. And our also presentation will be the completed ones. And I be why you will also assess your crown and do level be and the urban meeting at Twasso into to say and untino a see a hene for no and any era Charles Kunadu Yadom Koransa South former MP I also PBU by and the former district chief executive for Koransa North Honorable Gifty Akosa Arthur and the name delegate say owo koto aba na omo yi obi di omo nimu a ebe bo omo agide no mahu wo na obetia yi omo pe kakra ya kan form hu until we present to you Honorable Gifty Akosa Arthur Owoahene ye beda wasipi. Yes, we da sibebre ebusiafo brother Philip na oten nka no eba no ye gina screen ho aye presentation a odimo akotene papa no pa bia ono yes a presentation we de maye na enadwuma yidi ye no ye kasa de fa Honorable Gifty Akosa Arthur ho oye obi a ode ne ho aba se ye ma no kwan na omra meye member of parliament ewo in Franza North to me a ye de man say DC ni a watumi de aye bi nie akwanya wanya so ye NPP ku ba no ni a watumi de aye ebi ne suma wasom NPP ne contribution 1 NPP mu ene ne keka ho no ebi ena ye de ama we enti sabra brother Philip awie no ye mon komo kakra ewo ne ho anope wato ye nkra so monitor ye Facebook no or share a presentation a ye fa ne ho nyina enti anti Gifty anope ye ma good morning baby a wo a wote ye nka bia ewo ho enom ye bedi no ho komo kakra from presentation we na ye di nkomo no wie a yama atiefo titro Nkranza novel adehia motimatie ye no de amonso mo beka efa ye mamu ho ye njeje no se ono na ye nto aba ma no na ono na ma ye nto aba ma no ye hwe na dwuma wa ye ene babia wa ye abeduru ene ne keka ho wa ha ma me start with na number na me misa na utie ensem a ye kan for ma me Akosa ho adwuma watimi aye se DC ene ne keka ho nyina no ede na wo hu efa no ho from baby a wotie no ede na wo hu efa ye mami ho omini amede wase bebre na masama tifo akwa baby right ma ye na ye brother Philip nso ase e fantastic job a ode abre amansan Sompa no de all angles ye bo adwuma ni nyina ye se ye mami the profile a o show ye kwan ye nam so a wasom men kan se wasom Nkranza wasom Ghana pa aya de wasom Ghana na yesu bi se oye law first na say first degree in law no first degree in political science science first degree in political science second degree in political science and no achi no wasan koye law no so first degree in law okay. And ye LLB no okay nti maame no waya ade waben ye guso aye kasa no enye school na akọ ene certificate na oje ye no de wutimi de be ye boae okay we ye de eto amanfo ani so a wo hu on say enye obia na oye philanthropist a ya na o project ana se oda na di nipa bebre ye niema wokoko ma ya na eno de omo pese omo de be den omo de beba nti ehon so ye de sa credit no ma no say de oye bia no onu hu ni se oye ni nyame so adwuma nti nyade a ode ebeto amansan dwa so now yemra se woye obi a wodimu ya o se ebia delegates no to amama no ebinum kura timi free baabi etimi tena ebi kura wa kwantuom calculate se me koye by force card na me ko gina ha wo party we din ma ye beto amame on som bia ni political history bia background bia wo kura mpo no yetimi ye den eto ma no
nanso ansa na wobetumi edi assemblyman afefe ma bepem se omampani to so a wo se kɔ ukurum kɔsomo mo no na kyɛ sɛ yenim sɛ wo no wo yɛ obi a som no wo mu dada enti maame no ni ya enti ni modu ya ogina esefata sɛ delegates no di tumi be hye ne se ye ne omo ho right because enya ono nko ne candidate ho nti ebe project mo candidate no nyina mo mahu ba ye betimi agina aka point blank say according to the candidate a mo pe any said ye mo pe say munya obi animu duru no maame we ka ho bi a wono nso edi mo anim e wo mo mafama say odi mo anim na je say wona ekodi because the opposition parties no nso no e de omo de ebe dey ebeba nti with NPP delegates abato a mo be kwa akoto na mo de tumi ahye obi nsem say onkita mrahye bedwa no se wo hwe maami profile ne somo de asom party ni Ghana nyina ye betimi aka ne pain say wono nso dimu e qualify say ogina na ogina boni bia enim now yan hwe say so ba bia wo bia no wontie ya na ohwe yen mo ye projection ni nyina ma hu se kwan ho asem ba mu ekwan ba mu na ekwan ba ya na wa peja mu kakra ayene ndi ebetima akoye chi akọ because na me ye production say 12 o'clock news na eno no ye sapeti no bia we kra ye Corvette a oye Corvette ayene akwasi ay ena manso kranka road and so your Corvette oye ba wo hwe ne document or the Sunday ye na road construction ewo mu but then road shaping but yentimi amfa no road shaping ay ne de na ye road shaping ya nkranza north de ye bre wo kwan ho pa enti obi a wo beba be ye NPP amanyoku no kandifo no anokwasem ne se dachi bia no se tumi no be hye won nsem a ehon so amansan nyina ehwe mo se mu bedi hu djuma 90.7 enti na mo hye no nso minua maami mi hye danka no ho asem kese na emum me de minim ne se nansan ne ho nsem bi ba be by ya out of controversy some childish media response binom sabi betimi attention omo ko gina won kranza north no nyina image production wo media mu de se opese we free to the media wo se wo hwe se obi a oben wo as a media personnel no credible radio station krampo no your radio bi wo ha o ka se obi ate o se mpacho ate ase nye media house bia na credible nti ya na ni media response no said we see do media na but at least ya na eno nso wasemu said be ya nsimbinu mu metoto abonten a because wabo adwuma no mimi hu say wo gina se ope mrahye bedwani na se NPP fo no de tumi ni hye ne nsa boni bi ya nimfi so ono so den qualify na ye ko yanim no o kina se be project Nkranza South kina be ba ene na chese be ye Mrs Harriet ayne ye gusu a production anti no ye gusu a ye di nkomo no ye hwe se Mrs Harriet ebetimi aye den aba because ono so ye one of the peak amanfo epene wa semati ni nyina ne se no ne sa ade ye kyen na ade ofidi ato sompa wo benya nsem 90.7 nana ekwan no bi no wo ono ne document na ye ntimi amfa ne nyina ama ha no we ye sport improvement reshaping and opening apps of Busunya town road 9.5 kilometers and no omo award no 2020 and also status no ye in use district in Nkranza North region no ye Bono East founding baby ombenye omo di sika ne free na DDF district development fund no mu o obi a opesa o hwe bia no okọ digital address BN 00245732 sa project sa kwan no digital address da so eno no ntie eno no ode bae ba just that ye we no ya ntimi an capture ni nyina wo ha anti like said I can ntemu ho no mo wo
kwan ho haw kese Osha DC or Tiakunya say ba ha okai MP ba ha norachi ya okai na ne yedi nkomo so asan pento Osha kwan ye haw wontam ho Matias enti no yebetwa ne tia right na ya mane muniyo na ya ka kire ne se nyame emu ne mobo na mja delegates no de mpempi no ombo mutimu po mabo mutimu po awie ya de propro ho amatememufo na hu nipa a oba begina aha enti no me say na mesa ba ho no be brother Philip nura na wo ka se obi a obeba bia na se osan wo connection wo soro ho no connection wo fam ha wo hwe ye mame akosa ne the benefit of the position as former DCE into amana establishing home ewo form her and the connection as former reception to the president and the Jubilee House and the big weeks are MPP mo ewo the national level don't so no because say opportunity me together and mano and on one personal development we're developing a home within the partner bedroom no mano advantage ewo saade no mo Owoahene medase bio say wa ma me sa kwanye de mi hu ni say I've been asking myself questions kakra. First question is looking at ne oyobi oy organized right niema ye no very organized things ba ne niema oye no so ye kama ba area no bibi o area no ma wonim ene de wen obi metin akwache praye ama nipa no mo ye very appreciative right ubetimia asi abrosan na de o ye no mo mfa ho inti eya na sometimes it me o mtu betia ye sa present bia wo no hu a wadi anche hu na but obi o ma de o ye bia no nya de a empusu no obenya nka de ketekete me kai se MPB na also kwakosi 2 stories first one no o ya no so obesi facility kese edemom community center bi na o ye o kan nipa no obakra so ne mpanifo be si o mfi no na ba ko so the other side no atodo entwene ama omunti saade san na hafo no omudimirika no omukwa nko di asante ofra mu meeting kro omma ono mu ye meeting omu janse na omma guys on be community center bi twene na omo bolo wo hase na nu bi na omo pe ene ye ba ko so ye so ba be si eye obeye nsuo e de ama omo na oba ye no nsuo no yokoye amoya ensi podant one time bi na obusa omo se adena mpese no frem panimfo bi mano o say na person be nsuo mamo na munye na o say esire mu no omo mad house nto omo na omo mani nyina na o dem nti nsuo no omo ko no wachichi na ha omo because enkwala no muso mo omo kwa ta mo beba na maame ne papa no madi nkoma awie le so ba be ya de no ofi a omo ne nkwala nyina na ofi omo dan so nye so issue bu ye nkete no umu but no so na ye nipa na di hiade enti eno me digress kakra no confirm de anandra na ba kan fa chance ho say local toilet na why enti na o say no kan similar instances say o kan me tiase fa the priority of the people at that given moment no eno ne ade no mo ani je ho pa obetie ye water closet o mo mpe hwit na bi ope because okwa enema bebiri no timi ye water closet we nsu abodo bam obi okwa mbese nsu okra be ka no ho and sometimes no ya na e wo se wo hwe enipa na yi na media mi hu se mema na futo hu se de dia busa question se adan na yansa retaining no what the ka so onya best DC onya we niema wa ye nyina ye why was she not retained a question e go through my mind menim ebia MP na edia retaining the seat in intio because baby a omulusu ye ne de na na do ye changes bebre ho o ka se okra ye MP na se wantimi a maintain o seat appointment be okra on sa maintain so I was asking that question but the idea about coming who say one I think in here omo problem with the relationship after what we niaba there's a problem there and so omunya kwan is it at the personal level at the nipa na ono awene no ana nipa na surrounding no the people that surrounds ono also be omo campaign the MPP na nkasa na wini how to relate with womo wini or one money wini after no I think there's a problem there because na ba eka kasakoma bi was say wo fo obi amna ba won che say wo fo nipa o ye credible on the media no kra wura mu ni ayi so we very 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 careful and you obi a na yi ni so obi on mo masire mani mamuna mitrim
ono abetimi ya wie okọ wie kra na wo so na ekwa sa akwa se wo enti I think say me babia me hu ne say credibility no media credibility say ono won chen so onya that ohwe saa ne ma no eyie ene ye ba ko two the relationship no onya time on steady area no enye me wan say ogovu with the relationship enye me because un say aha no wan say that ntena bebre nti oba na fe no so all steady no one that's what baso pay because afi de wo hu niam na ba ko mi unu bi enti sometimes the mechanism say omo ba mu a after my winning elections and their relationship with omo said they no am kind omo no win here any new because obi wo ha o win wi a no ba won chen obepe di obedi obepe or strategy ono ne de no oye obi a ba bia ho de nko a John Mark mu bi no obabia o de nkwa na ope nti unya wi a fe no be che so na esofo oba onim kasa nti he can talk e bia na ba na he can talk na ba down baby na ba so pa na wo substance na grounds na person hate no betimi aboa o na watwa na bo na akofa nti wo wi ni hu ono no wi ni ye ne ono obeba won che hu kwan ya wo no mu nyina ebefa so e na wo se panyinya panyin obetimi ka asem kire o se yo mate yes what kind na kasa o tina na ba me ne nam nyina se wonye enso ebia na wonya mfine ni ade to the root e ho na no draw conclusion we don't do that nti ye mo counseling say omo hwe ne ma edu omo koye any say omo pese omo ba bio na omo nye corrections on because we hear Charles me catch us eno na ye ka no e kwan of us will buy the euphoria ni ani di omo de gina later e koye sa no just something was wrong somewhere we susu die so oba ye DC hwene influence or president wona no nto ono ana de ne baaye adam de day no yasesa na free ho ene ti oba be pe MP no MP so pe nya ono nkwa na ba se na ba ka ebinum so ba omo so no ba bi on free ba na so omo mu odu enti ne mesra omo say I think say the media kwan ba so omo relate with the media omo ye omo selection ye ni nipa omo nche na omo nye careful and two so no omo wi ni abani wi a wono oboaye ene ono be ba on nche no so no e so omo develop what called dexterity and as a skill akwanya bi ye sonko beti no ma relate na me giri say yes a ebeboa ma omo yetunya retain at this point yeah Adea na delegate no e was ye catch delegate no so yes delegate no there mu na mo responsibility say mu ye nipa kakra bi e na mo ko select nipa mienu miensa na atwe omuti no mu ko yi ba ko ama yen first and foremost there na yes delegate no hwe ho ansa na mo yi nipa ni bi ama ye because near delegate be yi no eno no mo de maye ona meka say ye na the larger community ni nyina ye be call abato so what should be their first consideration no be free nipa na omukwa akogina no once was me sumama ko eye patakum munya ni tie se owo right your system no ho your level of understanding no enyepe indi se obam na bia say me de meka no kuro na tutu bumbum dabi no kura na obeka no said you obeka kire na naba no e se okasa no kura na kire me sa anye sa pe ye be hu nsa wo no nye no kura na oka bubum na bubum enti ya na Ghana won se o Ghana for no mpe no kura o mpe no kura na omo no kura ne ye nka na said ye office obebubom no ye de ekwan bi so ne fa so kan be wie no aye ade se MPA o sisu le medika ka kire o se na amanfo do masem ko no hon ma is na ba mani o de we o si ni mrantie ne baba wa ni nya abotre na e bi kwa nye sika kra no de be ma na enso betin e de o nya abotra ma no obi wo ba pa o mu de bi hye mfante be ka sa roba ye hye na roba sa dia no atubum ba ko no aba media no abeto bomb he obufu pa no kwasem ayi kan ye mrantie hene ka kasa pa no ke yen kasa obufu a no o se obufu so okokontokwa na babbo moden e patawa ka ye wi a esen ka woto akokọ ni kosua ko sira no ka se ei wo ye me aje nkwa because ka me koye de me ye na ebia kadipa no betin ye wo betin ye pra ebia me so betin ye pra ana me se ma de bi enti no I believe say who how to deal with the people because this area no mu here what we call relationship it's not about the case ye bi aba be you daddy because ama half one ye brie mo jani ye adwuma bibia pa so ye ma ye bia ye kase ye ya ye betumi aye because of here development enye aban bi ni obi ana de aba because pia ye ne ye ntini ye nsem obi ti de say omo relationship with omo party any nipa no enye ade ehia omo pa sanu hia omo delegations omo yen say wi ase dane enti say ya anyere ye ho amprempuntuo ni ye kokoye say ye ne na ne tia ye ni ane he ne zo ntimi nya dwuma na mesrew enya ade e beboa enti ye hwe obi a obetimi ni ya collaborate ni mpuntu ayepe ama ha konka ne nkola ne migrate ana omo amabunu no ombenya the needed assistance no I believe say yenhwe sa angle no ne yehwe a
me say betia aboa ma area na tia koso me da say brother Philip na ten kana na ba obe wura mu ha ansa na yakọ me remu na de tia ne say we are delegates asem na ye kan delegates no ya na e ma binu mo ho a wo no mo hwe e wom say overall no they have their pay masters delegates no me ka mo pay masters a ye won nipa binu mo region no ma omo ne ka asem a delegates no nyina adwen ko benkurum nti onipa binu mo a wontimi nsan omo ho emedi ade enwene delegates no da agye se nipa binu sa nkrofo no ho omo ne team up a ye ka se ya sei mema typical example ye onipa binu mo ho a na omo wo Alan camp the switch no free head office e baaye no omo na omo wo Alan camp e bi won kranza minim so omo nyina ya yi omo nyina switch all of the sudden e de kodi eye Mahmoud Bawumia camp because sankrofo bi no mu aba and of course I'll call them their pay masters because enye sa na se wo de wo pe e na eto abade a adenti na o se nka obi e na regulate you ansa na why dem watchim and this is what is going on within those delegates no se omo hu se bi a aha na eda omo di akiri but ade ba ko a omo ya ade wo ho ne se ya NPP for no omo value moral life tie se wo kasa anye ummu ade woni ni pankita hudie enye wota didi mpoa NPP you can never win ade ba ko no yem papa Charles kono do ye adom ye example he wasn't like that owo ayi bi oso nim se oh honorable de ne botaifu eno de obi ani ni su but a very good relationship e wo nipa mu nanso time na owani wiye no na fluently asem craze oba media kra na oba media space nti wono aka so wakọ me sure so akọ restrictions wakọ yensesie pa bi ansan wo den obey nti se wo pese wo weni e wo NPP ma wo yo obi a wonim kasa woni abotre wonim nipa ye wo ya homaso hey and I advise you to stay back. One people because no dimpoa. Be affected. What I say? It could be you and also what you for. Omo experience a little sign of arrogance say wom. Trate. Utiate. Nti ade ba ko enwo NPP mu. And that is when I sometimes wobetimi ahu obi na waye niam bebre so na nkrofo no nyede empe no. Ebia ne kasa na de ye ana obi kura bi a odi na chi bi maso bi dimpoa enti as a matter of fact se mudi nipa no ba delegates no hunu se nipa amode no ba no mo beton no de na manfu mo de ambakwa akogye de mo je mo yi nipa na wi nipa no bekwa akogye the main one na ye dom no nyina. Can you buy everybody? No you can't untimi to otomo untu bia delegates no we ye hwe ye maami ne niema waye no e very very good utim say wasom oman no asom kranza no enti say the American wo kita that moral life na ene na de ne sini kwan so ati ase say maami minim nipa do say na gina wo kranza no fo so far party no mu de nipa mienu I think say bema ba ko na oba ba ko na an independent candidate bi so emerge party ni dey so man mienu ho Jacqueline na very well had na ye ba ne bema no for no ye man mienu na for now na ya nya omudi for now na independent so you remember bi odi ani afeni ya okay independent no ye be ka ne ho asem ye be ka Jacqueline ho asem ba na de me ka kire ma me ni se niema wa ye nyina no na woni nipa nkita hodie so ye kamade a ene na betimi aka se oda wona na se delegates no etimi ewo candidate na so o certification no nyina na at the end of the day no se mo man fa mana meaning se mo meaning se pese mo tena back because how are you going to convince the people and wonim the ekos wo NPP mu nipa bi mo kita no ni su bi mo makama amanfo e to ate nti sa na tie nti say apart from that no I think say mama we why adwuma because wo hwe ne a otumi ye say DCA
ebia obeye member of parliament no betime aboa no ama na advance chain oye say DC no nti dia nana be ke ma menye example nkyerɛ delegate nsem ma me ma example Techiman na eye honorable eye Yaudonyina ni dia ne de ma ne oyi akwan meaning say ne okwan bi wo Techiman a sunya akwan no nsuo to bi a obi antimi nkro so me sunya ne road yo na papa gina mu am ye carvet we bi kese ama de ni jaye 2 ne o areas where on na on me as sexy and so boy you quite to mu kama obeye MC obeye MC no gina mu so omonto abaman on 2 occasions he lost abysmally nipa onu omu gina e kra nyi nipa 77 that time no omu odu and so omu yi no unim dia de ton so oya amaso arrogance nipa no usuban kasa suban na wo de yenhwe ye other the media management ye pa Kennedy was so many people pa and you know one thing e ba ne se bia ne dirty work na omo de na ye no danten o the level of arrogance ye to da ye papa no de kasa no and omo de ka kire no omo akasa ka kire ne say oh Kennedy Japan we ya homa so san ewu abufuo asema wontimi keep secret or the abufuo ba be kama the step that public domain aba be ka ebre so se okwa akopa ba no upon soma wasom NPP any ka wabo wo NPP any dirty work wa yama NPP ye de ni arrogance den me man so what I say right enti say we live moral life wunya abotre asem wudi ni pa be din ka wo de ade a very very good enti yenhwe enwuman na maami ya ye na yemfa misa se o sa sunu ka ho na o sunu ka ho de a me de meka se ne wawie me da se abusanfo na naba ke fa na ate ne nka na brother Philip nso na ate ne nka baabi a yedi nkomo no aduru nie enche ye be ma kwan na o de wadwen kyerɛ aba nkomo a yedie eso ewo aha Adea Akye Abia dwumadie ena waso eguso ha ye Sompa 90.7 FM na watwe we nyina ye yesi ho se eni pipi amanyokuo no mu wo mo a ede wo mo din atodwa se wo pese ogina na ye to wo mo so abasem na hye bedwafo no ya ade a ye kan wo mo ho nsem ye ma delegate ehunu wo mo enema wo mo aye ene na isi wo mo ani so na nne no ye ma me gifty akosa ene yebeka ne ho asem kane no DC on Kranza North afi wasan abase yema na kwanya na yedi enkomo ewo ne ho kakra wo on Kranza North ana wo on Kranza South wo Ghana baabia woni maame no ana se empo ne ho nsama yede atodwai no ne ho nkomo a yedie no ede na so pese o ka shem ede na pese o so ka boa yema kwan na waba eye yedwumadie eso na waba be kire eye onso wadwen mepacho bebre enye atemdie enye akutiabo asem no ne ba ena yeka subject matter no eno ho nkomo na yedi na yentumi enko yenim obeye DC ni awatumi aye eno no ena ni awaye bra o join party no enwuma awaye wo party no mu ene ne yekeka ho ne ne a ewo nani so a opese oyese obefa emrahye bedwa konwa no obi a wadi DC ofa emrahye bedwa kan ho a okansa nimde nyina bom ene ne connections a owo ewo soro ho no a die ensesa ene betumi de aba 0598 994 994 0598 994 994 Ahaye Sompa Adea Akye Abia dwumadie nie ye ma kwan na do wadwen kyerɛ aba 0598 994 994 ye kan Kranza North empanifo obesi ya namu no se hwan na ye to aba wo do tumi be ma no menka se bo obi adi o ba ye bisa se ede na obehwe ho kora ansa na do tumi ama obi se o meye mrahye bedwani ye kan we ya ye de behunu wona apese egina no behunu nia mo a moto abade ye nipa yeti efie no ya yeto aba no ni nyina no die na ehia 0598 994 994 0598 994 994 na waba ye nkomo a yedie so Adea Akye na Adea Akye aha ena yedi nkomo no efiri
ene ye de nkomodie no efri Nkranza North ye maame ye gifty akosa ata ono ene ho nkomo na ebedi ye ba bi okọ school ye de amaw ne nkrata wafa pese ogina biem obeye DCE de na otimidi DCE ne ye oye na breso according to ne nkrata ode ma ye na breso na ye yo assembly dan kese na wo mo etimu no waba be ye bi na akwan ahodo ene nsema ahodo nyina no nia ohya asese oyo akwan no bi na ye ho asem no reshaping of Odumase Dromankuma Betoda Dinkra kwan no no 21.62 kilometers na womo 2018 na ye award contract no status no in use Nkranza North Bono East fund the District Assembly Common Fund digital address or sa kwan mi no BN 41503485 ena keka ho send na also si hunu ye maame edwumadie ene na dwuma 0598994994 na waba enkomo iso ebi ene anope waba be kire wonso ode ewo ha enum enye no nkonya akwan ko ena waye ho adwuma waye nnwuma bebre a ye yo no yantumi amfa ni nyinada amro ebakua yemu nso a womotumi abomoden nabre eso agribusiness incubation center no omde bi ba ye free ni nyina no waye ho adwuma. Good morning. Me ba cha odini ba bia okasafi aja utim kata brin kranza ye da se Owoahene ne ma yenti opani Owoahene man tibi o se assembly da he oni ti ana tese nabre so na omo esi ye assembly asia jade no ba cha o se tia jade no aene Nkranza North obe na omachi aja bitu na ye ho adwuma bibia obe na omachi assembly da na si wo o kata onde onye da kwafo afie tutu afode o mo bole feja so ho atam tse onso onye ho akon karame hwe ata na ebe ko enuma ya ko enuma nya minya adwuma ye da se bebre no de awde ba ye ye di ne dwuma wa ye ho enkomo ne anopai enti no oba let us stay within no ye hwe ne na yi a wa ye issues binum de ya ma ye nkohonum ene. Good morning. Morning ana. Good day ni baby akasafi. Ana pacho Bernard ni Kasafri Nkranza Newtown. Ma yenti opani. Pacho ayemo wabaso. Na me kutata de me kakra because the village akoye interview Adana Bontiko emu ho. Omoye nursery bi wo ho. Eye kashu ni na bebre. Right. But Nkranza North no problem and I say even NPP no problem kakani say obi bebi ku anima na say bibi anima na we susu say we senka me na obesi ye besi mi so ye susu say me na nka we senka ye de breme ye ba fa na ma confusion le besi a omo nto obobo right because the kai pass ma me no e ba ye no na on ti system na so e dia o ne ba ya no ye essential ni ti say ni animu amu ho ye oyi na bi owo ni konsa e san ko fo ni pa hovo ifi a omunya abotre na omunya eduma ne kakaka na I think say men so da se bebre 0598994994. Good morning. Good morning me Owoahene Udeni ba bia okasafi ni acha ma kokoni o chama ma yenti wa no pai ni madawa se ma che oboja for no ma bebe no Nkranza North na ni na me he ne se bla nlaw yebo Ura Charles, Lupa, no, they can ye, Oya, and saying the Wasalaye, Papa, Apaso. The Yabolina, Nanka Yabo, Topa, but the American is it. Bra, Yama, maybe I got out of the wrong. Answer now, Obano, not Lupa, number no of me. 90.7 FM. And I was free, but once not you free. Ne we bi ano pending wa ka di tama mo ne ba no kra no o je ne kasa ko bo ti kasa kra do akuapen no o ka akuapen mo dan ze o ba ka nkum kasa ndi o ba bo from no bi ne ni ze we free Nkranza han pateno ba dia na o ye ho ho ne wa ba ansa na ye nyina ye yi mo mu ze sana o free ye free but one na Nkranza ba dia ndi
Brady Compono, Omunga, to work as I was here with the king. What can bet, better years. And the woman say, now we'll be away now, Okas as one as I would be Ekasa, Ekasa, Brunet, 3 and all that. Bra, Omukas or Munko to war, what the 8 billion Eko to work again. Emma, papa, this year, was no, ever to work a month and some of the black idea. Yen phone and to an planning, private for the divorce company, or move over to Whisker. Then, mammy, this is the was out as well. A banner is our corner compound. There's a money dinner. Some are all corner. No matter Bria, some traders and causes our Sunday corner. Nay, send the brain. This and no, you are celebrating Jim Dia. I was a bit surprised couldn't have and paying Benanza for. Yeah, I say. Medium NDC, but you will really Bebua, not yet Baranco, because there will be about Funeja for the non-Quantanova. My now say, Anope na yanko ye nim, yanshe dia oba obebua, no a ye and common nepo no. And until na ye profile or munina no, and the delegate ena niaka ewo munsem, delegate no, montre ye nipa, muya ebebua, and to be a wejina biano. Yabeka ne ho asem na mohunu nipa ko a omanfo epe nipa ko a ewo se muyi emayen 0598994994 Adea Akye Abia dwumadi su ne ha ye Sompa 90.7 0598994994 na obaso Facebook no so ye Sompa 90.7 Facebook no ye Sompa 90.7 YouTube no ye Sompa TV YouTube no ye Sompa TV na eno nso wawuram a ene eno ano no obehwe program ne dwuma yedi ewo ha enyina 0598994994 former DC in Kranza North ante honorable Gifty Akosa Ata ena yebe profile no na afrafo binum so afre adi ne ho enkomo won so de ne de won se na osini maame Gifty Ata efa na dwuma ye mu se DC ye onu na nya encounter pen wo honomo ana ni nyina ye enkomo a ye de ma wo ene anope ye pese onso oka wadwen nya wadwen se wo kan di atem ba wo kire de awunim efa maame no ho ana se dia wo se wayo no ebi wo ho a ono na nya adwen ana ni nyina ye enkomo a ye die na adechie delegate no kwa abato so a ye hu nipa ye to aba no ede amano ewo ho enom uram a ye befa adwenkyere no ede ahyemu ene anopei ewo ha enom Adea Akye Abia dwumadi so enie chopra me bre Hello, good morning. Good morning, Owoahene. Udini baby okasa free. Honorable Papa dem kasa free sika. Honorable my inti wano peye. Yeah, the buy na ye bo because mommy was so free. Do you understand this here? Sama for to abama na oba na so baba beboa. Ye dey anyhow. Right. Obobo project zubia sika dey me community ha dey. My own project be obeye ni ha. But all the same no. Ye be fa sa anti say praying through na me feel say delegate won bakwa to aba no. Yes, that's bebre no the out by 0598994994 anope o bo ewura yen koma ye die mu 0598994994 na ode adwenkyere no aba ene anope ewo ha no yebre no akakuma bi enche yebe sore ochena nyame ya adoma ye de nkomo foforo besan ya brew enti no kan ye ho abribia na ice parent omugina nyina no ye ne wo mo eni nkobo na afi nso no ice parent na ye ma mo kwan ye ka mo ho nsem no ye bo mama ne se ye bie ya pono to ho mu betimi aba airtime no ewo ho mo ne omanfo medi nkomo mo mekere mo ni suade hunu emfama wo mo meka ne enti a esesa ye to aba ema mo ni esi mo ni so se munya sa dibia no a tumi no a ewo dibia no eho no ne amode beye aboa ama nkranza na afo ene nkranza atifi atimi afa ne tampa afira no ne nyina no ya bie sa kwan no ato ho nti efiti sabre
kopem se ye beto ene pipi fo aba no ye mamo kwan eda honom ye studio no ye bie pono ede amamo MPP for aspirant among Kranza North MPP aspirant among Kranza South ye mamo sa akwanya no mo betumi aba na mo ba beje airtime no na maton mo nsem ede ama delegate maton mo nsem ede ama the whole constituency no ahead of even election no kra no na ya boa yenso sei ena ye ma okwan na ya boa ama campaign no etumi akoso sei na ye pesa ye boa ema wanamontuo no etumi ekoso enti yenhye eno enso sa emfa mawo mame na me homra me ba ye beboa boa ye ho na ya sori anopai